Ritungata lukayang way pakunan Pohnpei nan way kupur toror karyesak siluwat. Ranwat tisampay sa kuano par yakatreyesak riyaw. Ni alam o ranwat huyaran katuawan huyakupur tororwat. Dahil kagan katla mo dahil ay man pagyaman naman ang katta o pen huya sabulme. Kapang pangkupuran hanilap. Kalangan Senator ko. Chief Clerk, from roll call. Senator Absen Abram, Amen. Senator Kiko Abis Jr., Amen. Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Senator Taggart D. Daniel, Senator Sonse A. Edgar, Senator Stevie K. Edwin, Senator Brian Piazzai, Senator Jack S. Harris, Senator Francisco L. Yohanes, Senator Helgena J. Johnson, Senator Stephenson A. Joseph, Senator Sendelina Leka, Senator Miguel Mike Loyola, Senator Casinda C. Ludwig, Senator Magari Miguel, Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Net, Senator Albert A. Perez, Senator Mitaro I. Simna, Senator Jason A. Walter, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan pagi sansal magtay sabulman ko quorum ay man ulian tayo diyo ya sabulman tayo kapeng melel kapeng lap pangkupuran anilap kay puni pangkupuran kalap ako wala pangkupuran isyoko on ki sabulmar dekan ko nanalang ko nan kanyay ko waon ki labalap kay di koros palian tiyak momocho government local or national government waon ki Kabina and Pohnpei, the Honorable Reed Oliver, waon ki siyong kopong labalap Joseph, yang amoy siyong kopong kan, wasaksit waon ki Vice Speaker Miguel, Floor Leader Abram. Pinaman waon ki langilang kasambalakan, langilang samorokan, o loiso seriso, siyo masakan, o Honorable Senator kan Koros. Waon ki labalap Koros ng Chamber Wood, melel kasambal ki officer kan mayang patrang kay Ranwood o men Pohnpei Koros pon kalapot pon takapaypay kan o nan way loud kan ay sampa rakat o patrang uliya pamail kan nan uya kupur tororwood chailan kagan katla mo try laiban po na si floor leader Rapram. Kalanganan kami mang Mr. Speaker muna ipan yang pacuan sakar-sakar kumkupure jengol sakaratan kay po niyo wawon kak pacuang sabul memu me peitai tier nan wewe wasaksit won kun kamu mang speaker won ku vice speaker won ku melel kempakapai senator kan korusia ibil jungolen ku wawong relegan me pacuang jail nan wasan wilam-lam mesing ranwut ran wawon kaping Christmas wong men Pohnpei korus sab melel relegan me pacuang jail nan men kapese kan Mang Mr. Speaker, nuwaw imen pacuan sagara umot kasampal wacho pagik challenge suspend order of business o katilang ban miscellaneous may nabi sa kuno. Pagpagtalo kriyaman challenge kamagatilang nabi sa kuno yay retoror o taykat katir po ni retoror o ipan po na sa floor leader. Floor leader. Kalangan Speaker, kasabali jungol sagara nuwaw sang ni wewe na magchal sabal magna na son kamal ay men pacuan pilew sa karamumot kasampal wacho peki sa majail Siapa nak curur wajan kak karera
me panititi niesil and wikwat yay Decemberi sakeu par riekutri sakriau. Pagkaryaman. Chancellor mau pagpakwata ka magutwo uya ko po toro wata ng karay-rayla del niyasil December yay sa kayo. Karos mautun ka maguto masani yay uwang masani so imeban uya sa bulmatay uya ko po toro wat pan imsakla niyasil December yay sa kayo. Kamu floor leader. Kalangan speaker moniban pacung yata kamu kita kamu kuproya poin kak KPSMA Israel kan me pacung nan kalari meseng ranwat yay Mr. Pelep me yang apa pali semacail wasan liol PUC kapacayang police officer 1 Tilbas o police officer 1 Henley o iman pag jailan develop Israel na. Kalangan floor leader rong kamagutin po na siya. Kalangan na nolo ko. May kakiyang patriyangkit nan. Uya ko puro na. With the privilege, Speaker, Kami, Senator Harris. kalangan Speaker, mawa patrang amutungol Jakarta kay pani awaw makom triangle. Nan maluwa tayo awang komi Vice Speaker o floor yang ay Senator kan korusian. Min kapatayang ito, iran kapesya kan modwa dan niyampe na siya. Amin tron the dog sang pelian lek segedi magin pat patrang trail ran korus puan ka group report kiyang opsin kapna tama uyawi melel na newe running session kan ye LC Santos patrang trail pag trailan kat ira ulbolok. Kalangan Senator Harris ni sangon momo. Kalangan pwegi kamagutin po na siya. Kalangan yung kupromi may pwegi yung ginkak patrang legislature ran siya korus ulian to opsin kapna. At point of privilege, mashallah, raipan po na sa floor leader. Kalangan speaker nuwaw iman leo sa karamot kasang balwo so pagik challenge suspend order of business o sa paltala pa ng papayo may balban channel pagkaryaman. Pagpaktaro karayaman challenge sa palta lang ng pepayo, yay reading and approval of journal. O trial kat-katyang ng pepayo, ban po na sa floor leader. Speaker, iman pasawan uyata kamaguto pag maluwasan ka kapandala watawatin channel. Chancellor mau kamagutok trial and kapantala watawato alaltan journal. Karos mautung kamaguto masani yay, uwang masani show. Kamagut po itaro trial kapantalar watawatin journal. Kamu floor leader. Kasabali jungkol sa karanwa mayang Mr. Speaker o honorable members. Mayang Mr. Speaker, nuwaw imin pasawan sakara legislature watch o pagik challenge suspend order of business o katiyang pan bill calendar ng paysak payo. Biya karayaman pen kamaguto. Pagpaktaro karayaman tayo ng katiyang ng paysak payo yay bill calendar. Wagi kamaguto at pagpagwa chancel may biya utpe. Tayo katiyar po ng paysak payo o ipahan po na sa chief clerk. Legislature Bill Number Slipkey Walisa Paiwala and Risa Creole, Legislature Draft 1 of Bill for an Act, amending Section 3-9A of State Law Number 10L-99-22, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023, to provide for supplemental litigation expenses of the Office of the Attorney General relating to the FSM major corporations and captive insurance tax matters, and for other purposes, only a karyaw kem sa kalawatawat. Kalangan Speaker man po na sa Acting Chairman, Senator Artui. Kalangan ng kupromi, Mr. Speaker. Muna ibang saksakara imin, siyang diay sa karatang kaping bang buranan hilap. Merel, imin pa siyang sa pulmong yung mujungal sa karatang kay Poni, wow, may siyang ernin lang. Merel, purotonan malwat, ay sa karatang, wow, bang kupromi, Mr. Speaker. Wow, to ka, Melel, Vice Speaker. Floor, yung ay honorable members, karos. Obil, ranmaong karos, may Pohnpei, may Pohnpei child. O ibil minwaw na kay, irailakan, may patiyang child. Melel, kung to ka pa ay Mr. Philip, may patiyang child man sangat. Mr. Speaker, imin patawan pa sa pulmong
Kamedian Moni. O segera maluat engkak masani kataropoe. Kamutang kasunat LB number 3 silibuki walisak payo lain riyasak riyaw LD1 o sapulman kita ni kriyawan watawat o kim saklan watawat. Kalangan Senator Artui Sansal Amau Kamagito o Sansal Mamia Karyaman pe Korosan Kailan Katlanan Masan Ben Kamutan ko sunat silip ko walisak payo laban niya riyasak riyaw LD1 o sapulman kita. Koros mautong Kamagito Masan niya Finance kan rembel sair wasakan medyo si sair. Kailangan kami Mr. Speaker. Kalangan kawewe sa acting chairman Senator Artui. Miyadya masan ben kamumutan ko sunat kamu Senator Walter. Kalangan kamu Speaker muna iban yang pacho uya pacho ibaca yang sabol mamuyo mucunga sakaratan kay puni wow may pacho yun lang. Kapla tanang wasa ang ilam Speaker. Cunga wow kamu Vice Speaker, floor honorable members. Pacho yang kamu Speaker o leadership kasamo koros mayang pacho yang chayan ng kalaro koros mayang pepeyan radio. Speaker ay cungal kapong bukan may koros o chairman. Iman kalabak siya ng Bill 384-22. Pajowan was a line item riyaw captive insurance tax mates. You got clarified agos tax mates? Kom already iran kalalabak ko. Ichano na loy di kung kakapredo Bakom kataroboy kamutaan ko sa netwan siya acting chairman. Pajowan captive insurance tax mates. M-A-T-T-E-S. Speaker. Kamu Senator Artui. Speaker, you were brought to Salmui Committee in Chain Co's attention. Amon me koro say tungol wow kapatapat. Mon kami price floor member kan urail kan may ang patpatang tayo misiyan rawat ng chamber o mas lagi. O imen bagita man rega treated as a technical matter. Essential may aban patuan tax matters. Wagi corrected and so melel dong try la essential meta pautana ban patuan tax matters. Imen bagita ma rega treated as a technical o durian grossman an ka kapungpung. Kalangan ay kaway ito mo kan. Kalangan Senator Walter notice irawo o imeban wayaw triban treated as typo the technical error o staff pan kabangalang mo na triban and cross. Miyadya masan na masalar. Speaker. Kamu Senator Simina. Ay sakaratan wow kapatapatan patreng sapul mumi makum tiang biar di kawan. Min badruan ma irakan masansan nan kayawun watawat ma Chairman of Finance kawit kier memutwat masansan mau. Ri ranwat bil bureng kawawa songan irakai ma bil tuwat ta masansan nan kayawun watawat magdai kamanalay. Ri ni karbe wot min bagita kadai lang close masan ben. Irawat. Kalangan sansan makamagati umiayar tayo rutung iti masan na ben kamutaan ko sunat wat koros mautung kamagato masan iyay huwang masan isyo motion po itarok tayo rutung iti masanan kamutaan ko sunat wat sansan me kamutaan ko sunat wat katail ban katiyang nan karyaw o kaim saklan watawat Eriban po na si Chief Clerk o roll call. Senator Abram, A. Senator Addis, Senator Artui, A. Senator Carl, Senator Edgar, A. Senator Edwin, Amen. Senator Edside, Amen. Senator Harris, Hey. Senator Johnson, Amen. Senator Elaka, Amen. Senator Loyola,
A. Senator Ludwig, A. Senator Miguel, Senator Movic, Amen. Senator Nair, Amen. Senator Simna, Amen. Senator Walter, Amen. Madam Speaker. Nay. Kailangan chansal me paitan usu song kamamatan kosanat silub ko wali sak payo laban yari sak riyaw LT1 trial me ek waliman koros utungata kamamatan kosanat wad karataran wad try kamanalar kamamatan kosanat silub ko wali sak payo laban yari sak riyaw LT1 kailangan chief Legislature Bill number Slipke Wali Saksilula and Real Legislature Draft 1, a bill for an act amending Sale number 10L-99-22, the Pohnpei Comprehensive Budget Act for fiscal year 2023 and for other purposes. Only Kriyaw Kim Saklamotawat. Chancellor Mao makamutan ko sa network ni taklong sang Committee on Finance karajay pan peleo po na sa Acting Chairman Senator Artui. Kalangan ng kupromi, Mr. Speaker. Minpuriang kaysa pala sa karataan, wow, medyo ngayon. Mr. Speaker, ikambatuan pa sa pulumumi kamitiyan, muni, o sa karam maluwat, kak masani ko taropoe, kamamutang ko sa net, nampe LP, nampe silubuki, walisak silu, line, riyasak riyaw, LT1, o sa pulaman kita ni Karyaw o kayo sa kailangan mga tawad. Amen. Chancellor Mao kamagutok dahil kadlan ang masa na ben kamumutan ko sa net silub ko wali sak silu laban yari ay sak riyaw LT1 o kamanala ni Karyaw o kayo sa kailangan mga tawad. Koros mautong kamagutok masa ni A, uwang masa ni Show. Kamagut pa itar o tayo kat na masa na ben. Kamu Senator Carl. Kailangan may speaker mo na iban. Patroy, ingkak padangan dia sabun mo sa karan. Tipo niyo wow me. Patroy yung nindang. Nano mo ali tungal wow. Lapan ko promi 1 to 5 speaker, floor leader, honorable senator kan chorus. Kira kan me patian kecayan nan kalero staff kan me. So sa matay uya lamalang uya kutu. I utung melel kawin mamiyanan pil ng speaker. Apagi tatawa David Kamakal. Tatawa kayo me committee me ipaki legislature what pati yang Senator Loyola o Honorable Senator ko. I mean, pero maka kapantala mga watawat Koreaw. Niya irakay may patunan planin tatawag may kuburay ay menan utante tayang sabon mo may Committee on Environment o Climate Relations upenan tatawag may kasi pamiya mamonia pa patuta nan kawin mamiya monia pa tatawag ang pali kay may ang aking local government ka tungal reservation may ibakan mo i kamela na maban nei tatawon ma monu bukat inan langat balikan ma EPA paneu kian tatawon pwe kiya yang ag local government ebili yang ag bali kay marasa yang PPA o OFA mabilikan collect fee tatawon kan maguyawin irapan wasam so pagan PPA melalong mabit palikir pas utan kasamin palilaw miyamo asang ni sopan magan patong area one mo ni me PPA yo OFA kan rekata asang wasawi patong OFA boy person silisa kan transshipment fee me PPA kan rekata kun patulang OFA apalagi tu orang buat esek kita yang sabul momal Committee on Environment
sangan tatak tam o fekin wiya ko moni ebil sansal me moni wat pan pil tokalang local government kan ikamelele me sangan tatak me tuwa temet ma pan pit local government asangan tatak wat dan bilkin patun an planning tatak and local government kan intuan tabul maray dara aray tungal kawan patan tatak bagian payday nan budget proposal may legislator kan kamanata nanewa pa nintuan nila kan pasan ko senat President Silisa kan muni kan maragregta an kan patolang local government kan may kasampal ki ataban saya kan jawa benawat nan pungan EPA yo palbukat apel ben jadi kasampal wat mungkin tapi tetap kapan tela tetap wat o ele kita melele me mo tangan mo no de ban kota ma panjang aku ya local government kan an bilkin mi and local government kan twice word ada bilkin nanti yang mi and Congress twice nan tatang kan kayak aku itu ai irawat may kamelele me non kasampal yang tabu na kamti ng environment Edgar. Speaker. Pagpagtaro ka rin man tayo ng kapantela tatakot. Amo na ipan entertain motion of prema po na Senator Artui. Kailangan, Mr. Speaker, ban yield floor and Senator Edwin and Jabiata. Kailangan, Mr. Speaker, kailangan, Chairman, mo, essential mo may EPA may kota testify when amount may miyan so what mo in plan and the dog mo in miya amo essential mo may irasilu magdaisong sa mga napalinan special session what amo mo may uya irakarwaru may ibatawan may so mga planta may ananap Talang kapanta la utan tay banana plant utan tay ban most likely try lauta kultiyo lel nan regular session no imo ko na nguya ko modami bantawan Mr. Speaker he tay bantawan ye isang kay tiya to kasang pala po ansuwat essential moment justification in muni mamiya imo mam ong 30,000 mabang we are on charter. Abong Maria Mamia, unfortunately, EPA breakdown me Rawia yang monia, Tita Marawia breakdown 10,000 on Paliaset, 10,000 on Moin on Palian Dona Alagan. Among coordination tamabang we may German and climate men aleti mo even batawan when data magtay song kamana tan suot talanggak song napalita utalan mamia ka magaliw bangga kan uyaw mon Christmas te paraga mo ito batawan when komio kapina niya mo maasen bana mo mia kawai tong yat makamakal ko na ng uyaw i karabawat mamoni riyawat pan kamanaman gila ma Waisin municipal government kan audan municipal government kan ranyang kasampal kita may coordination ng bukan EPA o municipal government kan ang uyaw awi isudok lang iya karaban na rayang kapandela kamanaman lang pilwat kailangan. Try kumbal ma chancel mayor motion you try then tutung pimacha nito sa bulman kita. Kita kapantela. Area mayor motion ak try kumbal try then kak machan try sapal try weapon. Try sapale Roy pan po na si Senator Carl. Langan my speaker kay sapale sekarang waban kupuramu yo kupurakan koros. Wegi kawikan mesana mau memianan madalin kamal. Ani wow o karak-karak
in kak withdraw tungal kamukit na songoson kapan telay rawat. Kalangan Senator Carl Kariaman, Pwede ka maguto sansalamao meni utroyer trail kat-katanan masanapan kamamatan ko sunat silub ko wali sak silu lebanyal riyay sak riyaw. Miyatra masanapan kamamatan ko sunat what? Speaker. Senator Ned? Kailangan kami Speaker. Muna ibaan pa to. Akam ko para po yan. Pagkita may ibaan pa yang siya po lamang mo sagaran la puya kan mapato yon nilang. Nan wasan mo yalam tungal sagaran wan kan kami Vice Speaker, Floor Leader. Lugil lang siya. Wan ki Honorable Senators Chorus. Pada yang keperamail, wahon kiyo kasamo Israel kan, mayang pada yang wiyalam-alaman ranwat, nemelel pilismen kan, masalah ya, o Israel kan itu ngol sakaratan ran mau, an payam mau, bebol, ong Israel ko, may yang men wiyalam-alaman kan, tetupso wiyalam-alaman kan, Israel po pan. Kap-kapese tama ya. Main Mr. Speaker men wow patrawan patrang kepurgan ingilar tiwo gelar mepit apel ben roson mau. Patrawan wow yata kamaget Thailand keten wiyalam ki flora men nembe pergi selisak pergi mesak walu lepenial resak Riau o sapulman kita. Sansalamao ka maguto Thailand pil katlanan masanapan flora men of kulimay sak walu lebanyal riyay sak riyaw. Karos mautung ka maguto masaniyay. Uwang masaniso kamagut paitar masanapan. Mr. Speaker, itu ngal sakaradaban pun leng putih kita. Thailand may badroan may floor motion at songan man pagi Thailand ko pure bano kamanala ni oralap abanuya domestic referral medical referral ni oralap magtayagan mangi medical referral lagi medical referral domestically short ay met pagkarape tama kay piti floor amendment may Mr. Speaker. Israel ka din pinipin kibanayo. Israel ko mabanana na sawas yung professionalism ang medically. Pan pagkatar lang Genesis peran sawas citizens. Remet rong Iraq. Ang Israel may short insurance. Insurance apan wala mahalan cover. Yemet ni orala Mr. Speaker Kalangan Senator Ned kung kawewa mamiyaya rong floor amendment of kulimay sak walu lebanyal riyay sak riyaw. Miyatra? Speaker. Kariaman. Speaker. Na ibang po na siya Senator Movic. Speaker, kalangan Speaker. Ito mas karatan. Wow. Kapim and batong tama kom to young year. One can come Speaker, Vice, Floor, Honorable Senator kan Korusia, Korus ni yang batong tay rawat. Speaker kapim ki tama sansaler motail Floor Amendment 158-22 when kamangayata 1 century when apali referrals within Pohnpei State. Yet concern you may ban Patuanta estro we are when concern me Patuan kita poyaki kitail me 9K insurance apilgan mia amount you magtay apilgan fine in cash. Mr. Wotokan utan ranane put up a front total amount in tamar bananane ari ma muni wat pang kamanamanta abano ng armas korusya te abano ma olo initiator kasaleta me
ong aramas mesoto insurance sa yatuan puin me banana na puin a certain percentage where we or still under insurance but try to differentiate ong aramas tama tayo mga manyantanan molwot utan bananane eno aramas korusyo try to ki civil profession yung mabanta puin mo te puin mo arya mo may emau como que tu tra may mia profession yo mo ananen patro tiang lale me ban kawewe yamu mana ban to kong aramas koros kalangan speaker Senator Movic, Senator Ned. Speaker. Kubrama main mia kalalabak yung mo main introducer ang kak sawa sama kalalabak. मैं किट्रायल में इंश्योर्ड किनमिए सबल मटेरियल को पेमेंट एंड प्रेजेंटेशन रिदामे सेनेटर मोफिक सोंगसोंगन में साइरो आमा सेनेटर हैरिस को पेमेंट प्रेजेंटेशन आपालें आता ग्राफ दामान उतुया हुए रे Discretional and Pator and Medical Referral Committee and Imanwene. Ma melelo te me apana palagi presentation ko payment rensawas. Ma so pa ban swipe the card to amawa arade sawas. Ay tungalan apni aralab onkoros. Kailangan sawas wat ang koros men Pohnpei. Motion closed. Speaker. Motion you Mia karyaman per motion no. Muna iba ang karyaman ay iba ang ponisma Senator Chimina. Kaya ba lain wal sakratan wow kapengki iran kamu matawat iben kalalabag teren initiator ba 10,000 each. Kalangan speaker ay tungal putra ko sombar limao indan yang isi ka men yang RCOM puyan matang neksang prodomet trail kamu mata ma tala isa ka ma koneng trail ma trail kalau tela apa ta Kailangan masular masan ben floor amendment iban po na siya kamagutok trail ang rutung timasan na po sa pulman kita koros mo utung kamagutok masan ni uwang masan ni show motion po itarok tayo rutung tier masan na ben floor amendment. Koros mo utung tayo sa pulman kita floor amendment of kilometer kwalu level niya riya sa kriyaw masan ni uwang masan ni show kamagut po itarok tayo sa pulman kita floor amendment of kilometer kwalu level niya riya sa kriyaw. Speaker, Kami Vice Speaker. Kalangan Speaker ay tungal sa karanwa pan kubramoy sa kara Honorable Senators kan Koros. Maing Speaker nuwa ipatawan sa kara pagimumot ka sambalwet and katriyang wilamalam ki Flora Amendment of Kilimay Saktuaw Lebniya Rey Sakriyaw o sa Puliman kita. Riamen. Chan sa lang mga pagpawag tayo ng katyanan, maasa na ben Flora Amendment of Kilimay Saktuaw Lebniya Rey Sakriyaw sa Puliman kita. Koros may utong kamaguto maasa ni Yay. O maasa ni So. Motion po itar o maasa na ba? Speaker, Motion and close debate. Kom Kubra, Senator Ned, Floor Amendment what, Mr. Speaker, sa ceremony kap, apasansal nan wasam ekiskatuk mamuni peita, yay palian LC, nuwantala reyanan sakit, puena bali rasulu, Mr. Speaker, kayo, enakis kalau telam moni me tokas sailak banap sin Speaker, Speaker, saya lak riau kay kat lang manane nopol. Eu SNLC mabang yaw winiap. Eu Expo bang yaw nan kusay. Sombong yautanan mas magtriawat pan yaw kami lelema ipaluwat makatapon. Tatakan metoko kami tipu and kakiyang opportunity and Speaker o members kan makunangan yang tawa. Ira karya Mr. Speaker ay nakis
Tapin supplement speaker refund representation essential me tata me patatang met anane nagistop-top magit so kasagpasilu uyawinan quarter wot me tata wo apali sa pangalan karyong kabana aman retired senator o aman contoh ka tungal nono kabel saletala tata wo apali yo sa wasa magit pakat o ira kaslu Mr. Speaker panop singlek mainanso kan rekin tata ko bil sebalala tataulialak kulakin tatak anane efficient dan patota po napali overtime mesudan saud nan makitkan maroyoya main karanyang rapan ton medri lel ni ranakan ten murinawan tatok meratanga-tanga ketoro posongkan mekonongan pakadaran asodom solar tata napali ekis overtime main talaria ketsama me pagbamianan flora men wet pen kakapaliata sabul material contoh tongkan iman purang ko yang mau nebukat peta makamana maner o peta sudah pantotok ai me pakba newan talarianen sama ayo wan kakapali iraslu may batuan sakasakaragan kami o momotwet kalangan main speaker Miete masih peni rawo kami Speaker, kalangan speaker. na money ban pona sa kamagutay ban pona sa mga senator mo Mo imen baka puya kaya sa toko sampal duweta iro kay mamot mo tayo iro floramen men epkilme sa tuwar kay sa kriyaw akta lang kopralang kam din finance poran kak toko to yawasa epeita sang yamoni ka po ibilagis tayo laptop iminan first quarter in 2023 tayo ba na sa sang yan mamoni ka peita ari tayo tawo toko lang nan kiswasa me biban katakoto aktabil purong anana kilong e flora med tuweta na Iban pona sa kamagut tayo na tungti masa na pen flora amendment koros mautung tayo na tungti masa na pen flora amendment of kilmay sa tuwaw le penyari sa kriyaw masa ni yay uwang masa ni show motion po itarok tayo na tungti masa na pen flora amendment Koros mautung tayo sa bulman kita flora amendment of kilmay sa tuwaw le penyari sa kriyaw masa ni yay uwang masa ni show motion po itarok tayo sa bulman kita flora amendment of kilmay sa tuwaw le penyari sa kriyaw ranwot miete masa na pen kamutan ko sunnet Speaker. Masalar niya masa na pen kami acting chairman Senator Artui Kalangan ng kompromis, Mr. Speaker. Imin patuanan kapitalong pagbagyo o mapit floor motion Amendment. floor amendment number abuku wane isak 9 isak riyaw o bagu malwat ang kaksabol man kita. Kariaman. Chan salamaw kamaguto Thailand katianan masa na pen floor amendment of kuwanaisak labinyari isak riyaw koros mautung kamaguto masa ni yay uwang masa ni show kamagut paitar o taikat nan masa na pen floor amendment kami Senator Artui Kalangan ng kompromis, Mr. Speaker. Yan kak Labis kawewe floor motion masansal floor amendment masansal Mr. Speaker masansal me ira silu makarwaru me pagpagto sang option executive rieu me ira karwaru masansal me bit one moniu ben kakabali primary health ong chonta ta ngai masansal me Israel kunpui sang non federal program hari ni ia karong-rong ya wiyawi sa kapantela wagi ananaban karong-rong yang national government ako yagi sansal me Israel bil aramat sa kay mebil
uye papa Pohnpei. Sansal me budget me pak to pat ni won jala silinan walukut sama. Ima ban agis hapali Israel naneo nan time frame you me kos-kosan pe wiyaw nampungan state or national government. Mia sangan Israel kay masansal me Israel solar fund program mo di family planning program sansal me program yo me ina kesempal nan primary health care. Ay kabunggiyang senador tuwin niat karkarong kasalita me isang uya pe magangkak uya flora men yawan kakuya. Rin magareta sa ulianti senador neto ngay kapitolong flora men manuot kung taylang kakapan. Ay image ni orala pe Mr. Speaker. Kailangan kawewe sang Senator Artuwi Miyanon National Speaker. Senator Ned. Kailangan kaya sa balay tunggal sa karan wow. Yang patrawan kasambalgi o patrang kupurkan kors. Makasambal kita mesotok penen kaunan kemper Riau. Kembaro sa lumao Riau. FSM o state. Enut contoh dongkay enut kangit round sotok pelawat. Abi mabanya sa bang taipan tolaw apaliata. Eri uwan mo nuwat dan kagan kola muri troak la muri o proto kaglel December isyak limawa ba muri sito yang kadapat. Imet may yang kasambal gigi flora men Kailangan masular sang Senator Ned, Senator Moses. Kalangan Speaker. Kabungki rawat Speaker po ke udang jalan nana apaliyata po. Aramas puka saik pete isang April. Lel opil panel nan March. Ang period in federal grant me. Tami ko sambal ka na ni rawat po sangan ray sa pete iwa ki Ewialar question cost yun nan Pohnpei State ni Raipuk. Mewewe ko kutay pampain, arabampain tong kutay, arap ka. Wewe ko yabang mumot nan Pohnpei State Puk as a question cost. Artami ka sambal ki, pagkaite ka nan chonto tong kasapung mo, and management sapung mo kan. Pwede ka soto comply, non-compliance ang federal grant makareta soto poy kaniyaw. Work management soto yaray puko peran auteta taropoy kan or requirement and paperwork kan or reporting kan pueki ren kakali temoni. Arya makatay bangkita lil March 31st, 2023 a management kakasuros me paperwork sang ran makatay pampain na pan submitted peran reimburse o sang morin 2023 or apan maular terabil bang protot paki ketailan pilprong pain por sa terabil bang comply. Iko sampalan no. Ya, arail compliance requirement mo kayo kasampalan federal grants. Ari may men kasalitan mo kan utani pungki ta komokit mo yaw pwede traistro ka kalituwi aramas. Uya totongi aramas ap sa topay. Nan ma katay ban tawla katay ban takeover program te federal ban continue akataylan comply with their requirements. Kalangan Speaker. Kailangan Senator Harris. Kalangan Speaker. Pagida Treka komalma pisanso. Sansala mo kamagutok tayo ng komal ma dabinansyo, tayo bang komal dabinansyo. Maasin na ben floor amendment of kuwan na isak na binyari isak riyaw. Motion and close. Speaker. Pagpagtaro kariyaman tayo ng utung timasin na ben floor amendment of kuwan na isak na binyari isak riyaw. Karos mo utung kamagutok, masan niya uwang, masan iso. Motion po ita. Tayo utung tiyar masan na ben floor amendment. Karos mo utung tayo ng sabulman kita floor amendment of kuwan na isak na binyari isak riyaw. Masan niya uwang. So, motion po ita. Tayo sabulman kita floor amendment of kuwan na isak na binyari isak riyaw. Ranut.
Mieta floor amendment. Masalah rakyat ketenan masalah ben kamutan ko senet silup ko di saksilu lebniya riya sakriya waltiwan. Motion in close into an taklar. Pagpagtaro karyaman tayo rutrungiti kamutan ko senet silup ko di saksilu lebniya riya sakriya waltiwan nituan ewuk taklar. Koros mautrung kamuto masani ay uang masani so mausin paita. Pergi kamutan ko sa natuwa tatay bantaulanan watawat karyaw kay misaglan watawat ayban saliti sa bulmatay rule may require duplication o declare me kamutan ko sa nat silub ko walisak silu labanyal riyasak riyaw LT1 buyalar LT2 o iban po na sa chief clerk o usyus and ngil. Senator Abram. Hey. Senator Abis. Amen. Senator Artui. Hey. Senator Carl. Amen. Senator Edgar. Hey. Senator Edwin. Amen. Senator Edsai. Amen. Senator Harris. Hey, yung magalagal. Senator Johnson. Amen. Senator Laka. Senator Loyola. Hey. Senator Ludwig. Hey. Senator Miguel. Senator Movic. Amen. Senator Ned. Amen. Senator Simna. Hey. Senator Walter. So may. Mr. Speaker. Ay Tansal sa bulmatay totop to usyusong kamutan ko sa nat silub ko di saksilu katanya riya sakriyaw LT1 usyus uwang o usyus aisak issue utungata anwat kay kamanalar kamutan ko sa nat number silub ko di saksilu labanya riya sakriyaw LT2. Privilege motion, Speaker. Kamu Senator Carl. Kailangan may speaker rin ito, Honorable Senator Harris. Senator Carl, kamu Senator Harris. Kailangan Senator Carl, kailangan Speaker. Moni ban patro muin kunang yan. Kasaleda ay iran kaparbatong omid sa umumi. Sakaran kay na kay bani o wawlap na kung triyang kiyar. Ang masagan makunang ang toka nan maluwa tayo wawang common speaker. Pilwaw na kay vice speaker, floor leader, yang ay senator kan koros, trial kan koros may patrang trial nan gallery. Mabiliang patrang trial nan mayan kapesya matuwa ta radio, internet. O अब मेले ईरान में परन क्रिसमस पर का पोंगराइल मैन पोम्पे kan koros मेले मैन कॉलोनिया kan स्पीकर इमें चुंगलन की अंशों में अक्सर कब तलंग पक यू मोमोत वटन पोने से परतोन ए अंडर क्लासमेन पोन कुमुकुमुन चापुक सेवियर हाई स्कूल ये candidate dan karyawan kabina Senator Yuanis yang patrang trail ran watra yai Senator ada kuburmak candidate Kalio Etun pagida trailen kiyang ay lobolopo. Kailangan Senator Harris yung point of privilege te kumakitin po na siya. Kailangan Mr. Edwin ang patriangkit nan wiya kupurundan. Kami Senator Carl. Kailangan may speaker the privilege mo kung katiya ya. Wow, kara-kara kita sa balay sakaran wow. Biya yang mo. Men wow kara-kara. Kamakit kita dan sa patalang
non-calendar bill or resolution, kapdalongan bill or resolution. Chansan makamagutok trial sa paltalang ng issue o walo anson kaptulong bills or resolution o pwede yung karyaman pe trial katkatyan pa ng issue o walo. Kumail kan teirail kan may sabon mamail bill ta resolution ak may katkilong. Kamu Senator Carr. Kailangan may speaker rin kag patukan ng piliyo mem. Miye o sudah kalian abu yang so, ayah kuliah itu kami tu mai ubah. Jangan nan we buat dokon option kami nak buat mobil bona lagan buat na jincang buat, kosan itu recycling jam buat mai kerja kami nala para di samalan. Buat dia uyairan kabunot kasama ng plastic kapil Pohnpei. Ay nikak pata legislature what melel committee o patungan long kamumadang ko sa natin recycling plastic maaso bibayang sawas ang pokon ba na magmi option ka ba na o kamagaltan plastic sa nakailan yalagan Kailangan ng Kuramay Senator Carl Komkat Kilong kamutan ko sunat na mayor kom sakar oralap kitar miyad masyala ra floor leader Speaker. floor leader Speaker. Kak patuan me ko irotoron me. Wait, say. kamu floor leader masyala kamu matan ko sunat to pagpaka iban po na siya floor leader an kamagit kita tilang pan retoro Galangan speaker kasapali jungol sikaran wapan promi Honorable Senator kan Koros irailakan yang bacang jail medal jungol wow on candidate Edwin bacang jail speaker ni wow men pacuan kamagut jalan suspend order ketilang ban nempe sekono Mia karyaman pen kamagito pagtaro karyaman tayo ang katiyan ng beisa kono yay retoro tayo katkatiyar po ni retoro iban po na siya Senator Speaker. Mofik Kalangan speaker. Imen ong ni ramek trail patpatuan mamasan ini kapano. Ong ni kamanamantan morning family health planning magtray kamanatan point. Chon to koy me saik poy lao imen miyata motion yo o kapwa finance committee finance o health and rob dong kecil ya karapan irokan mek pitata karapakan makareta soto pungpananan pungan national government health o state health makareta mo ni what site kak tato sang national government puet apali tama kecil kamanalab ng kamano kalangan Mia karyaman pen kamagito San salamaw kamagito the concern wo bana China Committee in Health or Finance Koros me utung kamagito masani yay uwang masani show masani be masyote ay me pan uyawik try rutung tiar o sapulman kitar kamagit masan Senator Mofik o bana China Committee in Health or Finance Senator Harris Hey, kalangan speaker on that same note, gesture, context, atmosphere. Tribal kamanala mo yung kamagal. Ibil kasambalgi rakan masansal sang chairman ni ECA. O ipem udana ko na yung mamotuatan bil traya kata. Apolban kamagal kaidanan kindala tu wanan siya tay traya kata magalagalan. Tan miya structure yung mga body. Tatan miya enforcement miya song up. Dan iyo karaban atay kapag tayo kami dikap an environment o makalagal. Puan ka kuya iray yung legislature root na kasampal. So dan extensive
structure you and me when Bali we have been kaidan kamagal, we have been Pohnpei and we are makalagal. Risang ni karbo ay may min we are the motion kamagid Simon Committee in Environment and apali raw track one monigan me on makalagal makotar o fungan me o sangan moment plan tama kunang and me put in place pan kakapali Pohnpei and we are makalagal ibagi karyama Taro karyama na chanchala mo kamaguto koros mautung kamaguto macani uang macani show motion paitaro pagbak ta kamaguto banasay ng Committee in Environment and Climate Relations. We had retoro subject to call. Kami kupura Senator Edwin ban pona cema Senator Carl kami Jungal wow and to dua depan kuburakan dari sekarang mesti kau pan kuburan itu pergi kuburan masalah iman pada wan jam Flora Amendment tu bukan isak lebennya isak riau kapung ke kawai din Senator Harris Pohnpei yang we makalagal mohon membantu tak orang itu terkait itu kau paling kertas tapi yang saya orang-orang beban wiawi beban pit Pohnpei yang we makalagal orang beban monuat ini tuan kawai beban tolong kawai tata monuat orang itu paling aset membantu terkait itu kau paling kertas kalangan and kawait memia mia je moniban pona se kamugit machansal mia pakair sang chairman kan chansal magtrail extender session ong niyasil o mamia irrekarwaru aktrailan ka kana paliala mo niyasil Masyute pakair te iretoror kasampal sang senator kan aipan pona se kamagut masansaler chailan ran mulet ranwot o subject to call koros mautung kamaguto masani uang masani so kamagut paita rok trail ran muletier ranwot